Sarkarna jizikami free movement ni kugin pi Manipur KIM na makamaya nganing hitharan. Kabo Valley Manipur wili hanung asa kawai Rajya Sabha MP sana jawpa leisalala pohairan. Loktak Lake project wuivang lupa 59.5 crore release sahaira ka state sarkar na shigajin with certificate mamirang at tourism minister na hanghairan. Lekhayangator, Tangkhul Express Pvt wipau Ringyaophi Ningshen in apan mitale, pauping may saina nangrumsa. Free movement regimes quigatui kala Indo-Myanmar liret mavakapei nakanauping na makamaya chili All Inpui Students Union AISU na katomtheilak. Indo-Myanmar liret pam chili khalei nakana kachungana. Hotnara kamiping na liret makanda free interaction free movement lirata ngashan yaririn kala lansinrin li Kangashik Huiraya gaji union China kapishoka. Community akasada atumui ngalay kala mirindi sadzaki gaji tuitak kakui process li nakanauping na shiro mikhavai mashun layada AISU na press chanpao mishoka. Nakanauping we kamayama zangla free movement regimes kuikatui kala layret ngavekapinchi atumui mashuni matun kamakana da inpui katamnaulong China hanga. Nakanauping external force na kay midang ngalay kani langasa kahaina kachila union China machan sanga. Layret ngavekapin o taklasa kavai Union Home Minister Amei na kahangji All Inpui Students Union na mamayama na kachi pangshoka. Artificial boundaries kahay jina nakanauping wuivang kapha mga samana. Jigata pekar jina laydakle Kangakai tukmay nga sakala nakanauping na ninggachang kokakasa self-determination skala mga kavalik kahap nga sayada union Chinahanga. Nakanauping wi ninggachang kala masyuni kaya shikavay kaboy nga soda at humimirin lang alayli sakazi policies mazat na nga saklak rang lakha chan nga zekli hosang kavay AISU na concerned authorities li pohayra. Myanmar li zangda khalei Kabo Valley ji Manipur wili hanung hasa kawai Rajya Sabha MP sana jawpa leisalala na upper house li hangsang haira. Kabo Valley jili ngasunda India li compensation payment kami thready of Yadabu 1829 kala Kabo Valley Agreement 1834 with hishurda zat ngasak kawai poya. Aya Rajya Sabha 0 Arli matuida MP sana jawpa na kahang 22,210 square kilometers kaka Kabo Valley hi Manipur wili kamataya apam nasasay. Kala 1450 adamu ina Manipur wi azingli zangda leithaw mathala kahay apam nasasaya. Tambakji India wi Prime Minister Kare Jawaharlal Nehru na Burmese Prime Minister Yunuli samkapang 1953 Mayo tarik katum thang gift sada Parmali mikahaina da sana jawpa na claim sai. Kala Parmali Kamiji Manipur State Sarkar li Kangasan Maleilak Nehru na mikahaina da sana jawba na hangsanga. Ana kahang 1834 Kabo Valley Agreement atishurda Parma na kachang kali shika shapanga Maharaja Gambir Singh li miran kasana. Kala jithada compensation kamiji 1949 atam lila shur sayaji. Ka apam ji mikahaiwi tile compensation ngasam hawada MP jina hangsanga. Nehru wi tutak ji sakla kahai kashoina da Manipur wi miping na wuivang mapyaw milak mara kachi MP sana jawpa na hanga. Jithada sada Kabo Valley ji Manipur li repeat rate sanga sak hawlu maninga ka Myanmar na Manipur li compensation payment kamiji hapok lu shit ngasak lu da MP leisalala sana jawpa na hanga. Loktak Lake project wuivang lupa 59.5 crore release sahaira ka state sarkar wi shigajin wi certificate mamishok rang da tourism minister na hanghaira. Loktak Lake experience project wuivang center na lupa 89.48 crore sanction samiyachi. Fund G special assistance to states for capital investment SASCI development of iconic tourist centers to global scales wi azingli kamina da hanga. Kalupa 59.5 crore release sahay lala state sarkar na utilization certificate ma misang rang da Union Tourism Minister Gajendra Singh Shekhwat na hanga. Maram hi MP Dr. Angkomcha Pimol Akoycham na Lok Sabha li Kanghanli Minister China kahang Center na State Springling Ashikta key tourist destinations hang panga sempui kawai sadali.
wuivang state na infrastructure development wingalei mira abam chili khalei hotels being harmonized list of infrastructure li zangra da hanga Minister Jinagahang Marun Tarik Trada Akatang Kapam Review Gazibli Loktak Lake Experience Project with Ot Takta Sakhavai Central Shokar Manipur Li Hanga Haina Tourism Ministry na Swadesh Darshan Scheme we Manga Eina Manipur with Tourism Sector Li Ngajonta Tourism Li Kangasun Projects Li Fund Midalay Hanga 2015 to 16 li approved Kasai Imphal to Khongchom Tourist Circuit with sanction lupa 72.23 crore sayaji. Kalachui lupa 61.32 crore Mishok laga 61.25 crore shichinaji. 2016 to 17 with spiritual circuit project chila Sri Govindaji Temple, Sri Bijoy Govindaji Temple, Sri Gopinath Temple, Sri Pungshi Boton Temple, Kala Sri Kaina Temple Zangda sanction amount luba 45.34 crore willi, 45.33 crore release salaka, 43.4 crore utilized sayaji. Manipur abam ngada the we eina security force na militants thrada khani tukui haira. IT bao thishurta to kahai simiksho khani katum thangwi alungli group ngada the we militants to kakui bao hortang police na mishoka. Guptang United People's Party of Kangleipak, UPPK, Wimi Katumli, Langkol Type 2 Area, Imphal West District, Tukuyaji. Kala Kanglei Yol Khana Loop, KYKL, Wimi Aka, India, Myanmar, Porter Ngalemli, Tengnopal District, Sampangaji. Hortang Operation Security Force, the National Revolutionary Fronts of Manipur, NRFM, Shinau, Ketri Akali, Imphal East District, Tukuyaji. People's Revolutionary Party of Kangleipak Pribak Pro Wimi Panga Operations Kanili Tukuyachi. Operations Chi Kongnam Nangdebam Leika Imphal East Kala Hainopok Imphal Westli Kavana Kala Kangleipak Communist Party KCP PWG Willi Mi Kanili Lamfel Eina Sumoro Imphal West District Tukuyachi. Tukui Kahai militants Pingwi Otkala networks maramli authorities na investigation zat mahung dalayaji. Kangpok pili yari protest kasali mithisang kahaiji kuki inpi Manipur kim na shokarli penhairam. Shokar na jizu kami generally free movement mikhavai kasali kuki zona makamya protest sada rot kamratli lalkoltang singsit kohomi aka thisang kahaina. Kimui General Secretary Kai Koho Kangte na kahang atum na free movement Initiative Chili Mamayamana Kugizo Bamli Maite Zangkangasak China conflict hi Zakshi May Ngasakra Kajihanga. Kaponga Chingri Kavai Kala Kugizona Ningajangji Kwira Kavai Mukup Makaila Kahai political solutions Mararang Laka policy hi Makwisang Managda Kim Katana China Hanga. Conflict shock hangasak wi ang yungli yangsang phulungra kala Kugizo naw pingwi Ningajangji Mujudmi phulungra da Kim na hanga. 2023 Manipur Rot Kamratli Sakayang Kahai Korum Shimping Semkalu Shit Kavai Union Home Minister Amit Shah na Zizu Kamijili Arambai Dengkol na Mayakangai Pongshokaira. Wuivang Takta Paikar Kui Kavai Group China State Administration ni Pohaira. Arambai Dengkol Piaro Ropin Mangang Kwairak Pam na Kahang Korum Shim Semkalu Shit ka Kaji China Yarili Chingri Kahai Kala Kokha Kasa Kuirara. Yang shat no thada Indian Constitution ni khaya shi Kavai Arambai Tengkol na kasata. Manipur territorial integrity li sazi Kavai kasali majimi marada hang matin haira. Kapha solutions kwira Kavai Central Shokar na Pekar kui haira ara jizu kamijili shurki kachi itungwi saran na the group China hanga. Chingri Kavai kala resang Kavai hina kamataya na kachi hangta normalcy kwira Kavai Shokar na sata khalei hili regional saikorana na katom Kavai Arambai Tengkol na kasat haira. Three kahai simik shokani katumwa lungli Manipur li security force na kutlai shaka langda pakui haira. Indian Army na Assam Rifles, Manipur Police, CRPF, PSF kala ITPP li ngashikta operations kazadli kutlai shaka trata shini kada pakuyeji. Kutlai ji ayur ngadatay da improvised explosive device, IEDS grenades kala ammunitions zangda samkapangna.
Hangda khalei recover saga high khutlai pingji Bishnupur, Sanapati Thopal, Chiripam, Chandel, Jurachandpur, Kangbokpi, Imphal East kala Imphal Westli operations khavali samkaphangna. Ladluida ajiwi khamtai pauping. Sarkar na jizikhami free movement ni kugin pi Manipur KIM na makhamaya nganing dithaira. Kabol Valley Manipur Willi Hanung asa kawai Rajya Sabha MP Sana Chaupa Leishambana pohairan. Loktak Lake Project wuivang lupa 59.5 crore release sahaira ka state sarkar na shigujin with certificate mamirang at tourism minister na hanghaira. Aji wibaw hiling ajang haira, baw ngonada clay Nathum saikorali ringyaophi kala kamhai simikshong sa serna.